Reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ni kakanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho n'amakuru abagenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Natinze reka mpite nkubwira yuko Tanzania yafatiye ingamba zikakaye abarimo abanyarwanda. Ni inkuru ikomeza igira iti leta ya Tanzania yashyizeho amabwiriza abuza abanyarwanda bose gukorera ubucuruzi buciriritse ku butaka bwa kiriya gihugu. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda w'iki gihugu yitwa Selemani Saidi Jafo niwe washyizeho ari mabwiriza. Muri aya mabwiriza yo kuwa 25 Nyakanga 2025 Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ya Tanzania yakumiriye abantu bose batarabene gihugu kugira uruhare byibura mu nzego 15 z'ubucuruzi. Ni inzego zirimo ubucuruzi bwa service za mobile money, gushinga inzu bogosheramo n'izitunganyirizwamo imisatsi ndetse no kudandaza ibicuruzwa. Ibikorwa birimo gusana telefone, gukora delivery y'ibicuruzwa, kuyobora ba mukerarugendo, gukora ubucuruzi bw'amazu ndetse no gushinga za radio na televiziyo nabyo biri mu byo abanyamahanga barimo n'abanyarwanda babujijwe kongera gukorera muri Tanzania. Leta y'iki gihugu ivuga ko ari amabwiriza agamije gufasha abanyatanzania kubona amahirwe yo gushoramo imari ndetse no gufasha abacuruzi bo muri kiriya gihugu gutera imbere. Ni amabwiriza icyakora anyuranye n'amasezerano agenga isoko rusange ry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yemera ukwishyura ukizana k'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa, umurimo na za service zose zituruka mu bihugu bigize uriya muryango. N'ibihugu birimo Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, Sudan y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na Somalia. Kuri ubu nyuma yari amabwiriza bisobanuye ko abanyarwanda n'abandi banyamahanga bakorera ubucuruzi buciritse muri Tanzania bagomba gufunga imiryango. Kugeza ubu ntacyo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uravuga kuri iki cyemezo cya Tanzania. Ni icyemezo cyakora gitezwe ko gishobora guteza umwuka mubi mu bihugu bigize uyu muryango wa East Africa Community cyangwa Afrika y'Uburasirazuba. Ese wa mugani ibi bintu biraza kuza kwakirwa gute? Ni mu gihe muri iyi minsi byasaga nkaho uyu muryango wa East Africa usa nkaho urimo agatotsi, harimo ibihugu bimwe na bimwe n'ubusanzwe bavugwagamo ibibazo, harimo ibihugu bimwe na bimwe bitatangaga umusanzu uko bikwiye, harimo umwuka mubi w'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku bihugu bimwe urumva hahuriyemo imiryango ibiri, ibihugu bimwe na bimwe bigiye birimo harimo ibihugu biri muri SADC, hakabamo n'ibihugu biri muri East Africa. Ibihugu nabyo biri kugerageza kugira uruhare mu kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. East Africa yirukanywe muri kiriya gihugu yari igiye kugarura y'amahoro mu gihe SADC yo yari yahamagajwe, yanahawe intwaro, yanatangiye kurwanya umutwe wa M23. Ibi mu gihe EAC yagiyeyo ishaka guhagarara hagati kugira ngo hatabaho kurwana. Kuri iyi saha cyangwa kuri iyi nshuro bisa nkaho ikigendanye n'ibyari byaremejwe by'isoko rusange biri kugenda bipfuba. Ibihugu bimwe ntago bigenderanira, urugero hagati y'u Rwanda n'u Burundi imipaka irafunze, mu gihe hari harashyizweho kugira ngo ibihugu bijye umuntu ajye mu kindi gihugu rwose akoresheje irangamuntu. Hari ibihugu bimwe bikunda nko kujya Uganda na Kenya, birashoboka, ariko ibihugu birimo za Tanzania n'u Burundi, Uburundi bw'imipaka iranwengeje burundu, ariko ibindi bihugu birimo na za Tanzania kujyayo n'ubusanzwe biraza kuza gusaba ibyangombwa nk'iby'indege nk'uko abantu benshi bakunze kubivuga. Abantu bakagira bati ikigendanye n'intego ya East Africa kiri kugenda gipfa uko bwije n'uko bukeye, noneho bise bihumira ku mirari, aho Tanzania ihagaritse ibintu bigendanye n'ubucuruzi, ibintu bigendanye no kuba abantu bo muri East Africa cyangwa no kuba bano bacuruzi bandi bava mu mahanga barimo no muri ibi bihugu. Urumva harimo abacuruzi bo mu Rwanda bakumiriwe gushorayo imari imeze kuriya. Bivuze yuko abari barashoyeyo iriya mari bagiye guhita bahagarara, batarongera gucuruzayo. Nyine ubwo urumva bashoye imari, imiryango ugiye guhita ifungwa of course.
ntabwo barongera kuza gucuruza muri kiriya gihugu. Business zabo barazigurisha bene gihugu aribo bazikomeza, cyangwa nibitaba ibyo bazifunge, bazishyire mu modoka cyangwa bazishyire ku mapine, bazicunge, bazijyana aho biraza kuza kubakundira cyangwa bazizane mu bihugu byabo. Ni ibintu bitaraza kuza koroha mu gihe ibintu biraza kuza gukomeza kuba bikimeze gutyo. Ni ibintu biraza kuza gukurura umwuka mubi muri ibi bihugu bigize East African Community cyangwa Afrika y'Uburasirazuba. Dutegereza turebe icyo ibihugu biraza kuza kubikoraho, ariko nimba igihugu cyafashe umwanzuro biraza kuza kugorana. Ariko igihari cyangwa icyari kigamijwe, icyari kigenderewe si cyari icyo mukuri. Cyari kigamijwe n'umuryango ujyo kuba n'uburyo bwo kugira ngo ubukungu buzamuke ku bihugu byose, by'umwihariko ku bene gihugu, bakaba bakorana ubucuruzi bukaba bwakwaguka, kuko hari noho na gahunda yo gushyiraho ifaranga rimwe, hagashyirwaho isoko rusange. Isoko rusange ni iringiri rero, ntago isoko rusange byayivuze ngo ni isoko bazaza ngo bashyire mu Rwanda, ngo ribe riri mu Rwanda, ngo abatanzania bazajya baza kuhahahira, abagande, abanyakenya, abakongomani, abarundi, abanyasudani. Oya, ntabwo ryari isoko ngo rigomba kuba ryubatse ahantu, ahubwo ni iringiri nyine ibitanzania iri gusenya. Ni isoko rusange, kuko nagenda nkajya Tanzania nkakora ubucuruzi nshaka, nkacuruza nisanzuye nk'umwene gihugu waho, nkajyayo nisanzuye nk'umwene gihugu waho, singira ibyo nongererwaho ko ndi umunyamahanga, cyangwa singira ibyo nkumirwaho. Umutanzania akaba yaza mu Rwanda agacuruza uko ashaka, ntagire icyo arebwaho ngo nuko ari umunyamahanga. Kenya, Uganda, Burundi, Congo, Somalia n'ahandi gutyo, abantu bakabaho bisanzuye nyine bacuruza nk'abari kugenda iwabo. Ni mu gihe rero nimba ibikomeje gukoma mu nkokora by'isoko rusange, nta n'izindi nyungu runaka zifatika zaba zigihari, urumva uyu muryango waba usigaye ku izina uri baringa. Twatangiye tubibona yuko hari ibihugu bimwe bitagitanga umusanzu, hari ibihugu bimwe bisa nkaho byirengagiza uyu muryango, ariko igihari gikomeye ni uko uyu muryango ufite inzego, ufite n'abawuhagarariye, ufite abadepite n'abandi bantu batandukanye, bose bazakomeza gukurikirana iby'imikorere yabo isa nkaho itari kugenda neza. Ndabakunda cyane iteka, niyo mpamvu mba nicaye kuri iyi ntebe kugira ngo amakuru n'ibiganiro uzajye ubasha kubibona mu ba mbere. Turi bashyashya kuri iyi mihanda, turacyari bake, reka twuzuze umubare munini kugira ngo tujye tubasha gusangira aya makuru abagezweho, n'amakuru abagezweho abagenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Nge uyategura nkanayabakusanyiriza nitwa Doni Dodo. Sibuke gukanda kuri subscribe nyamuneka kugira ngo ube mu muryango mugari wacu. Ndabakunda cyane, reka mbatunganyirize n'ayandi makuru.